Ngihlulekile mina empilweni. Ngihlulekile. Wena uyathatha man. Hayi noma ngithi so. Mfana uthi. Manje Yathakatha. Wenza ngwana umnyani sontate. Hey. Ngwana umnyani so mwenza ini? Mtho wena osinatsona kuyamrekela na. Ufuna lo mntana. Marshana nami. Uyini wena? Mina boyfriend yakho ufuna ukuthini? Qawuthwaka. Labazi ye. Bani? Wenzani? Ungazobheka. Ungilimaza. Ngifuna ukukhuluma nawe kahle ozala. Angizubhisela amaphoyisa. Hayi man. Labazi muthi bengo. Waqoba libana. Mobutheni. Kena ngileng. Lisikali malanga ne Mr Jones. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we're going to have today, and that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pasco today. So guys, today I'm going to my brother Mona, kita mo fa fela chance hore na a ipuela go lebitso la ke mang le wa ya ngoletse. My brother le kae? Ngiyaphila njani? Ya le nna ke shapa butwaka, kopa fela jotsa di viewers tsa Josie Pasco go lebitso la o mang nokuthi wa usiphalela. Oh igama uSifiso. Ngibhale ngoba nginenkinga ngokuthi udadewethu omncane uzwana nekhehle elidala naye nebengafuni nokulazi. So ungicasulayo ukuthi nimdala lo muntu kuye ukuthi kuza ngani akhethe yena angalandi intanga zakhe. Intanga zakhe ukuthi nizamfuna yena ugijimisa ikhehle elidala ebeke ngalifuni. Oh beka ngalifuni. Beke ngalifuni nje inhlobo. Beke ngalifuni inhlobo. Yinto engicasulayo. So kwenze kanjani ukuthi agcine sekathandana nalo okawazi ubone nje sekathandana nalo? Ngiyasola ukuthi khona ukukhona yize ngingazi ngoba la ngifika khona bafike bakhombe yena lo muntu omdala lo wazana. Bathi khona into amenze yona abachazi ukuthi wenze njani but bathi khona akamenze kona. Yo bathi unale something ayenze ngwana yenu. Seba nesikhathi sekanesikhathi esingakanani umntana kini sekachantshile lento sekaJohn uyamthanda? Unesikhathi eside sis. Unesikhathi eside. Abazali bona bakuphene bathini? Abazali abayekho yimi naye ke sesisele ekhaya. So wena momtshela umntana kini okumbuza ukuthi kanti why kwenzeka so uthini? Hawu vela kanina abephezulu ngoba usemathandweni or angisazi ukuthi kwenziwe. Yo. Ngisho nasekhaya akasahlali ngisho ukuhlala. Sekahlala kabokawo. Uhlala lapho kulendo. Kanti le ndoda umdala kangakanani kanti? Mdala cisha ngaba ubaba wakhe. Umntana ngini wa old yena kanti? Mncane sisu cisha ugijimise la ku 20 something. Uqedile isikole imatric. Usesiqedile isikolo. Yo. Hayi ntse ke mathatha wena mothomo lwa sa keng lovers. Ha re tsameng lo bona ngwana o wetsahalang ka yena because na ya mmakatsa ntwe ene ha ona tsileng mo lovers ngwana o ntse o tseba hore otherwise if ntate wa mo bribeile or something. Ngizama ku-add 1 or 2 and ngiyayibona i-connect nje lento. So my brother uthi manje uva yena ugela ukhabo omthida loyo o yebo ukubo khona lapho kulelo khehla le. Konje bitse usoke malibitso lae. Uzanele. Oh uzanele. Yebo uzanele. Buthatha mbona lengizanele bu too much. Le ntato yena omuhulu o tlo mamarela ngwana uhulu walumiwa oretsa umntana beka behave esigela beka right beka passa grade matric. Beke right inhlonipho beke nayo sengixakeke nje maseyelanda umuntu omdala kuye beke ngamfuni naye ukuthi sekusukela. Sekathandana naye. That's why ke go mo bribe lo rentseng Anef. Why is king Mr Johnson lovers can we please move Anef? Or umkidnapile mfanele lento mele si understand. Yeah. Yini lenga komthembise yona Kenje ngitsho ngoba ukiking ekane mathapha ukase wena lovers ngwana hane ntate le teng ntate for ing ha utli ke rona le mshika tabeng una le mshika uyasho ukuthi uyamazi ukuthi udale shela lelo khehla lelo bengaliqomi and manje seka decide jikijiki sekathi umqomile and ukudala emshela king yami ngoba ushila hayi kudala kakhulu kabi emshela manje benganandaba naye uzane ntse di wrong nna ke batla bua maka shame nana no utistepile le ngwana mara batho ba ba holo keng mara ye no mfana yiko batlo ba sa bapala kana go tsa bona ba qetela se ba batla ngwathela bana. And I always ask myself ukuthi why uthola ukuthi umntana omncinci uhleli nomnye umuntu omdala mara ubona ukuthi lento ayidibani uzibuza ukuthi yini uthandwa ngili angalwe mfana khona uzanela amazi ungenwe yini khona ngapha kuphi hola ubona dinjamo thotho Michael ubambe le bag la yeah asambe Ari keneng inkinga ngifuna nje kuba safe yabo ngoba sazi ukuthi kuzokwenzakalani la ngaphakathi awungashiyi balela ngithi asingali nje no sekisizwa re fitla mo re ska lwa sihlala khona ngale move emaroom okay okodi gumu okay eish manje oloyi abantu abaqashile ngoba
Lo bese sale gata. Kusazongiwa masifika. Kweyiphi khona? Yona le. Kamhlo yonglavasi. Gogo. No. Ay, le ntate mokana re sebela mnyako maisisiko pa utlo. nosisi wami Ke bone ka bonyane fela. Sifiso yini? Sorry ngana. Unana. Kumela abantu. Tsama happy man. Uzolimala. Awuphume ngaphandle. Ntate ye kancane ithi emanyana. Wena itho. Uyiphoso rini? Tontseng, uyikeng labasi. Kameka la. Mncane kangaka kubaba ongaka. Ngimncane kubaba. Uye. Akabani kanti? Umuntu kabani? Yela usumunyane wena obatlang bo banento sami ubani. Mncane wena umncane kabi kubaba ongaka. Ungena. Ntate ulimulu wakana. Siyangena baba ntate wo. Wena ulimulu wakana obatlang kongwane ngomnyane so. Ke batlangi. Ubatla ing. Sa hantle monna. Wetsa Nna ngimphilisa hantle. umphidisana. Ya ngimphilisa hantle. Umphilisa hantle. Ya ngimphilisa hantle nna. Wetsa ngwana umnyane so ntate. Hey, Ngwana umnyane so mwetsa ing. ntho wena o sina tsona ke amrekela nna. Tse ke sinang tsona ke tshotse ping. Rekela nna. Tshotse ping tse sinang tsona. Rekela nna. Ke tshotse ping tse sinang tsona. Ini? Ufuna lo mntana. Marshana namos. Uyini wena? Mina boyfriend yakho ufuna ukuthini? Uyiboyfriend. Mngaka. Umzala nokumzala lo mntana muswena. Kusho ukuthini lokho? Manje umntama. Siyamlwisa omncane. Ngobona umunyane wena. Future utloletse le dikolo sa hlola attend future. Unakekela ini mkhulu bheli. Control ningaswangale. ubungamfuni sonke lesikhathi Kusho bani? kusukela kuphi ke manje sumfuni Ngimthanda manje. Wena uBarbie girl omunyane ntato ke ntato moholo. Kamrama. O yetsa ngo utlolele future yawo bontlontshetsa go tseba nka lerato o le yang so ko ntato. Nakekela ngani? Beka kuphi? Nakekela ngani? Uqale nini ukumthanda ngoba bongamthanda Nje uye. uqale nini ukumthanda? Dala ngimthanda. Kawuthwaka labasi ye. Bani? Wenzani? Ungazobheka. Ulimaza. Ngifuna ukukhuluma Yini? nawe kahle. Awusubizela amaphoyisa. Amaphoyisa sokubopha vele umntana omncane. Uzokubizela amaphoyisa Wena mina. nana ume kancane. Awume kancane wena udako uthando ongalazi. Umele sitele. Ke kopa ke hanyane ntate molo. Re kopa mamela my brother. uzanele usisi wami omncane sonke lesikhathi benganandaba nalobhudlo nomdala azwana naye usipho akusukuthi ngiyakhethela ukuthi kodwa mdala lo muntu mdala kuwe ene unekusasa eliqhakazile ukuthi uzozimoshela ikusasa lakho ngalo Mama nobaba wena uhamba. uzimoshela ikusasa lakho ngosizo ubungamfuni sonke lesikhathi lesi So yini yenza ukuthi umfune manje? Ngiyamthanda uyanginakekela. Ngani ngoba bongamfuni ukubribe ngani? Ungibribile kangibribe nguyanginakekela. Isigela sakho ukuyesigela. Siyangena nana ngoba ifuture yakho imoshekile. Isikolo Anginayo ukayisungiphatha ukuphani ubaba ngoba uyakulala anyeke zakuphilayo. Utsufetse, ntata utsufetse. Utsho ring nje. Ke umuholo utsufetse. awusiwena ukena My sis skamphaphela. Uconfused. Uskamphaphela bano unje uconfused. Ungwana and confused. ngiyamthanda maka into abalekile Ngandela future ya hawo nina. wena ukena kani wayibheka wena wabheka Noma ngithandile mos ngithini? Ngithini? Ubetha kanjani? Untata Ngenapha. Ngena ukuthi lo mntana ubhuti wakhe aka approve. Awutshela ukuthi abantu mawamba abantwini bathi. about age umuntu wami Nami ukuthi bangani ulobalanga wena we ungashadi losimakoti mina ngani ikhehle lidala lalela lena nana ye wena ntso ga buta wa ska shata abuta wa ka shata ke motho wa ntate o mara let me tell you something ke ntate o ke motho o moholo and o tla o senyetsa future come first ba mam Ko relationship ya Khulu. first. Hayi mana. laba simuthi bengo wa robala le bana mo botseng ke nang le Liskali malanga ne Mr Jones justice wow laba sile Jones irali jwetse ngwe uskamphaphela laba sile Mr Jones irali jwetse ngwe why a re ipa bana ba banyane why a robala le bana ba banyane ha ntse nnete my sis e re ba ntse nnete go robala le bana ungangiphapheli I life yakho angiyayikera kana Mr Jones wow irali jwetse nnete go robala le bana ba banyane Jones labas ish wait emangipeleng moya tse o gantsheng nnete o skamphaphela wena mo e gantsheng nnete wa a robala le ngwana omnyane so future ya hao wena go bala le bontate moholo o quitile sekolo
Lalela ukuthi lesikolo. Ukuthi lesikolo wena. Ngitlo make sure ukhulela. Make sure Skaphaphela. Lama slim Mr. Jones. Munteng antenit. Yeah. Antenit. Munteng. Antenit. Okay. Wawulala nabantwana abancane. Alento emhlala la. Awana understand ukuthi bomsebenzisana Aloka ugobela wami lento le. Ukuthi ngithanda umuntu angithande. Mntana lo mncane lona 5 years kuwe akuthande. Ngiyakhipha. Yeke ukuphapha umncane kangaka bakudlisile isidliso esikhulumayo. Hayi man sorry. Wena isidliso esikhulumayo. My brother, bambusisi wakho ukhuluma izinto simenza. La endlini ngishayile bafethu. Ama-TV amawili manje la. Mina ngishayile la. Oh no, so ngena necamera ngaphakathi sibone ukuthi kufe ini akufaka next akumanga next. Why uqoqa? Okay, ngizokhipha lento ke. Thina sifuna lento Ngizokhipha lento. Ikhiphe. Ngiyakhipha lento ke. Ngiyakhipha lento. Ikhiphe. Ila iduze. Sime phambi kwayo. Ngicela. La emnyango wakho. Ya, ngiyaphinde. Nakabanye ngiphinde. Nakana Sibonise. Kuphi emnyango kuphi? Sibonise. Ilabo futhi. Kuphi? Mamela la my brother. So faka endlini. So khuphe emakhamereni and ngeke uthande. Re bontshe thobishisa ngwane over 5 years mo wena woke. Ikhiphe ke uyakusimoshela isikhathi man. Cameraman atumela re tlo bona ntho yetsa jwang. O keneditse ngwane o kenetsa eng? Bathong batho ba bontate nending na le bolloyi. Faka la emnyango. Ya ngiyaqolisa ngalo. No khupha lento. Ngiyaphinde. Santo ntata man intha. Yaphinde. Yo. Because of kitla la basi libo Jones ba uphethe. Yo. Hey la lawyer man. Ke bolloyi bo. Sesingene kwakho sosibiza abantu bakho. Ngiyaqolisa. Ha re bontshe re keng intho ha re bontshe. Mungu. Santo man my brother king. To my brother. Yo cameraman. Kalbaneng. Sorry. Kubanameleng. Cameraman Penti ithathetswe ka ditlhaling. O ithathela ni Penti lo mntana ulipophe ngamanga. Angimaleki. Ngihlulekile mina empilweni. Ngihlulekile. Ay ithabusho no ungayibambile basi. Ngizayifune. Mara yaqolisa. Thula uthatha lento yabuloyi man. Esas. Sorry. Hayi. Nongazothi. Mara ningishaye kaso. Uyathanda wena. Sikushaye kuphi my brother? Awuna awulimala. Ningilimazile. Masiceda singena necamera ngifuna nama viewers ebone ukuthi thina siyenzi lezi zinto ezimbi. Cha umuntu simkhulumisa ivari ngendlela zethu. Mara umuntu omthanda uyamthanda mase. Uzothini? Yeah. Hey. Umntana lo usahlanya kancane. Yilento lena angazi. Why uloya ngwana omunyane so awurate obofe paint yaye ka dihulu. King into unomatches la ngikupa ikithi bemfana oshobe mentshisi. Ilight ayithe. Into engaba best for me. Man usile man motho mo. Waloya ke buloyi into yeso ngwana omunyane owurate. Ngihlulekile mina. Ngihlulekile. Akayibeka phansi ishe. Kamisa lento ungasijwayele wena. Onkosami. Waloya. Ayitshe paint. Mina ngizama impilo man. Ngoba wanikwa yimi. Futhi ekho wena awuvala umlomo wena. Khuluma wena. Ene lena painting khakatsile ngubise. Na mana ngicela ikona. Awulayite la ngokwakho. Yeah man. Ashi. Mara puthi. Ngeke size sihambe lento ngikwenza. No sihambi ngalayitanga lento mfana. Hela lawyer man. Oro ibuvalisho mfana thina sibe silayita. Ne. No uyilayita yona silayita. Wait again guys, akusoka kitini yaso ke kala bona ntho so. Ke fitlile mo ke yo ntato bo file di panty tsa ngwana. O di bofile ka marapo, o di bofile ka dihulu di bofile kang. Hore ngwana wa mrate. Wait again guys, ko potile situation eso because of aksa khona lo fetsa show like ke fucked up. Bontate le ba holo. Tlolang bollo ya ngwana sa o rate. If life ya o hlotse tlolang bana ba banyane, tlolang ba tshela baneng ba banyane. Because of life ya o hlotse o tlelang baneng ba banyane. Ke tla le bona yes baby. Lighter. Ho. So lighter wena thina my brother mama. Ayisha le paint. Lava smeka show ya chapin. Nyanyazi. Nyazi. Uloya li paint man. Mara kwazi Aritsamelena. Oga motshwarisa o ntho yentse nke shit. Sorry. No mangi sema poison. Sorry. Wena uthi sorry man. sorry.
Shit! Mr. Jones, move this guy, please. Move it. When we are tired, come on. Ah, no more it's so. Also. Ya thakatsa Monkeng nese ke ikwetse ke tla le bana guys re le na maponiseng ba tlo gona le go bona video go tshisa di pent wa bona wena tlolla ntse bontate ba ba because of you know nothing ha re tsamaye